laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aray marhaban bikum fi izaati laawol kisal. Aray ko sago ko tooli moɗon ɗe ka radio laawol kisal ɗo ɗe. Naam. Aray no jooɗani en ka sengo technique ga musidɓe moɗon payko moɗon taalibahu moɗon ɗum no Isa Jawɓe Ba e Cheikh Mouhamadou Aliou Bari e Alpha Oumarou Diallo e Hajja Fatoumata Ñippi e musidɓe men kadi maketeɓe Oustaz Abdoullahi Diallo tolani ɓen sengo Allemagne wano Hajja en ɗo ɓeɗo no tolorani en sengo Angleterre toɗe Cheikh Madaliou e Alpha Oumarou Gueɗal jo maɓɓe on ɓen ɗon no tolorani en kañum kadi sengo Belgique ɓeɗo fof haray no kipani en fi sengo technique on mawdu mo suɓani ɗon en ɗo ɗe won timme fota e teete meɗen on tawde kadi Allahu ta'ala on hino arsiki on kañum kadi ƴokkitana gollen o da'awa ɗo ɗe sengo ka radioji sengo ka dartuji e sengo kutubaji ɗum fof haray yoga e maɓɓe no nana hito moɗon no weltori kadi no jarni on fota no torani on Allah yaajende e kisal e duuɓagol e cellal ngal e ɓeyditanede yonentelan gandal ngal fota aray ɗum ɗon fof ko e nder programme momin habborno on meɗe weltorani on kadi fota mawdu mo adduɗon on haray joni miɗo présenta on ɗon Hajja Fatoumata Ñippi ko kamɓe wonani en ko micro central alay salmina on ɗon de Hajja haray ko makko watta soke mo. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwat al-iman al-mustami'iyya al-akarim. أهل الجنة في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أري باو يتدي الله سبحانه وتعالى on Allah sifi torɗo man kinanede wotinɗine en jarnimo en duwani kene laaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓure maɓɓe nden yo Allah subhanahu wa ta'ala newnan en ñentingolɓe ñentinal moƴƴal haa o yeɗa en hawtidiroygol e maɓɓe ka aljannaji towɗi ñande wawana hoore men haray ɓawto ɗum en jarnay musidɓe men kippanɓe en sifa ɗeɗo gangunal ka fi l'islam yewte wano ngal ɗo duɗal oɗo radio laawol kisal eɗen heɗitomo julɓe ɓen no nofterdomo e nokkeli ɗin fof e tatteji ɗin fof en tori Allah subhanahu wa ta'ala kippanɓe en ɗum ɗo ɓen yo Allah ha ƴettuka o mari ɗon o yoɓa ɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi o duumina ɓe e yanganagol kaɗo diina e sakutugol nde ɗo moƴƴere o ƴettita ɓe hoore ɗum tawa ko aljanna towɗo woni ko yeɗi ɓe kamɓe ɓe gureji maɓɓe e yimɓe maɓɓe inchallah haray si feƴƴi e ɗum ko wonɗen yewtude hannde ko fii ko yowodiri e insinagol ɗum no wiye ka arab al istighfaru wa dhicre insinagol e jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala insinagol e jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala ɗum no mari martaba towuɗo martaba himmuɗo ka diina l'islam Allah subhanahu wa ta'ala waɗani ɗum place mawɗo mo tawete julɗo hana welsindade e mum sabu moƴƴereji ko woni e mum kon nafooreji ko woni e mum kon no mawni ɗum hana fuutade julɗo on mo tawete no haton gine aljanna no haton gine yurmede Allah nden no haton gine e newende
aduna e lahara tawi neɗɗo julɗo o soyi ɓittende ka ɓernde makko ma ɗum maapaji e andeji e sunoji tawi woni piiji ɗin o yii no soki ka o fewtiri wo damal ngal no ombi haajuji makko ala humtade ko ya andu wondema haray a hatongini e konko tawete no sottane ngal damal ko honɗum woni ɗum ko ɗuɗɗingol wi'ugol astaghfirullah astaghfirullah ɗuɗɗingol wi'ugol mi ɗaɓɓi yaafuye ka Allah ko ɗum woni o astaghfirullah ko ƴetta ɗum e ghafara yaghfiru ghufranan o yaafike himo yaafade yani astaghfiru ay atlubul maghfira miɗo ɗaɓɓude yaafuye mi ɗaɓɓi yaafuye ka Allah subhanahu wa ta'ala oɗo istighfar ko ɗum woni njooɓa yimɓe moƴƴuɓe ɓen ko ɗum woni maande yimɓe hulooɓe Allah ɓen ko ɗum woni jogorgal ko ɗum woni joga yimɓe moƴƴuɓe ɓen ko sabu ɗum ɗo ɓerɗe ɗen heɓirta maloore ɓerɗe ɗen newooɗe yaaja ko sabu ɗum ɗo andeji ɗin iwrata ko sabu ɗum ɗo kadi peesirɗe ɗen teddoyta ñande o tigi peesanoyte golleji makko ɗin ko sabu ɗum ɗo kadi oɗo istighfar neɗɗo heɓirta darajaji towɗi ka aljanna o heɓa kadi darja towɗo ka aduna ɗo bakkatuji makko ɗin ɗi yaafe ɗi montanemo sattendeji makko ɗin iwa Allah subhanahu wa ta'ala ittanamo sattendeji e tampereji heewi ko oɗo istighfar wi'ugol astaghfirullah heewi ko ɗum addanta wi'oɓe ɗum ɓen immorde e moƴƴereji heewi ko ɗum pottinta duña few wonande wi'oɓe ɗum ɓen balawuji heewuɗi musidɓe julɓe tedduɓe oɗo istighfar wi'ugol astaghfirullah ko hunde himmunde naam ko lekki kino andanɗa hoore ma ko lekki wonduki e nafoore lekki gaynanayki neɗɗo ɗum noon no mari dinɗe oɗo istighfar no mari dimɗe no mari nafaaji no mari ko andanɗa hoore ma koko addanta neɗɗo yani wi'owo ɗum on nafooreji heewuɗi ɗi wawata ko moftade ɗi wawata ko lintade no wondi e oɗo istighfar heɓugol moƴƴere aduna e laahara e maloore aduna e laahara naam kala neɗɗo duumiɗo e waɗugol istighfar daiman haray mo wiya astaghfirullah 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 karama koɓe l'islam ɓen ɓe wi mo duumike ɗum feere ala o gañoto ko bimana o réussisay ko jokki kon fof o réussisay e mum o heɓay tono o heɓay ɓantal o heɓay yani ko ɗaɓɓi kon e moƴƴere e yaajede aduna e laahara madama himo duumi e ɗum ɗo musidɓe julɓe tedduɓe darten seeɗa jantoɗen ɗo yoga e nafooreji ko tawi no yowodiri e oɗo istighfar wi'ugol astaghfirullah astaghfirullah laɓɓinay ɓernde neɗɗo on ittaniɓe geddi ɗin ittaniɓe bakkatuji ɗin ko woni kon ka ɓernde ari e hadis mo abi hurayra radiallahu taala anhu wa arda o filli immorde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki inna al abda ida akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa ida huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu al-qalba wa huwa ar-ran alladhi dhakarahu Allah fi qawlihi ta'ala kalla bal
rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Oɗo sahabajo tedduɗo Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu o wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki anduno neɗɗo jiyaɗo si o waɗi goopol ko ɗum woni si o woopi si o waɗi bakkatu haray sabu on bakkatu ɗon toɓɓere ɓaleere waɗete ka ɓernde makko toɓɓere ɓaleere tuma kala aaden waɗi bakkatu ɗum ɗon wonay toɓɓere ɓaleere nde no toɓɓe ka ɓernde makko en anndi ɓernde neɗɗo on ko haani koyo taw ko daneere wona yo nde ɓawlu sabu noon ko bakkatuji ɗin ɓawlinta ɓerɗe ɗen si tawi noon bakkatuji ɗin ɗuuɗi ɓawlini ɓernde nden haa nde muti few nde ombike few ko ɗum woni ko oɗo koko Allah subhanahu wa ta'ala jantanto en ɗo ka aya ɗo o wi si tawi woni neɗɗo on noon o acciti waɗugol bakkatu on o continuali o duumaki e mum o tuubi o waɗi istighfar o wi astaghfirullah sabu wo bakkatu mo o waɗi sabu ngol goopol ngol o waɗi o jokkintina astaghfirullah o tuuba o rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗon haray ɓernde makko nden saƴƴitete nde laɓɓine poyi batte nden toɓɓere bakkatu ɗon nden ɗon itte toon laaɓa poyi si o yiltitike e bakkatu on o fillitike mo ɓeyde nden toɓɓere ɗon kadi ɓeyde no waɗiri kadi bakkatu toɓɓere goo kadi waɗe no waɗiri bakkatu goo toɓɓere goo kadi waɗe tawa ko toɓɓe ɓaleeje tun haa ɗe huuɓita ɓernde nden fof ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala wi ko ɗum woni o raan ko ɗum woni o kornugol ko Allah subhanahu wa ta'ala sifani en wonnema ɓerɗe maɓɓe ɗen ko kornuɗum mi mana ko bakkatuji ɗin kornini en ɓerɗe ha tawi joni ɓerɗe ɗen korni ko woni kon goonga kamɓe ko fenande ɓe yiyata ɗum ko woni kon ko moƴƴere kamɓe ɗum ko bone ɓe yiyata ko boni kon koko moƴƴi ɓe yiyata ɓen ɗon haray ɓerɗe ɗen ɗe korni Allah danden ɗum ko ɗum waɗi si tawi karamokoɓe l'islam ɓen ɓe maaki inna dhunuba tusawwidu lqalba anduno bakkatuji ɗin ɗi ɓawlinayi ɓernde nden bakkatu ɓawlinayi ɓernde waɗa e aaden neɗɗo ɓawluɗo ɓernde wala yazalu labdu kullama aznaba zamban zadati zulma wa azma sawadu fi qalbihi neɗɗo seerata imo duumo e bakkatu tuma kala o ɓeydi bakkatu niwre nden ɓeydo ka ɓernde makko no waɗiri bakkatu o ko noon ɓernde makko nde woni niɓɓitirde ɓale ɓaleeri ndin ndi ɓeydo ndi mawna ka nder ɓernde makko amma si o yaccike o tuubi o acciti bakkatu on o tuubi o waɗi istighfar o waɗa astaghfirullah ɓe maaki naqiya qalbuhu ɓernde makko nden nde laaɓay astaghfirullah on laɓɓinayde saƴƴitayde ɗum no waywa ndiyan e saabunde si waɗi dama e concol tuunugol loota nde laɓɓina nde poyi ittama e qatada rahimahullah o maaki inna alqur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum amma da'ukum fa zunubukum wa amma dawa'ukum fal istighfar o wiwo alqur'ana on no tindinde en e ñaw men ngun e lekki men kin yani ko honɗum woni nawnare men nden ko honɗum kadi woni lekki kin alqur'ana no tindini en e ɗum ɗon fof o wi amma nawnare nden ko bakkatuji men ɗin bakkatuji ɗin ko konteteɗi nawnare ko konteteɗi ñaw no andi Allah subhanahu wa ta'ala no wi nokku goo fi bakkatuji ɗin ko ɗi konti naw istighfar ko kanko woni lekki ɗi wi'ana kayfa anta ko honno wa amma ko honno wawɗa ka bange diina ma qala o wi umazziquhu bil ma'asi katuji bimana diina kan o wayi o nandindiri ɗum wasi ko concol tuma kala o waɗi bakkatu ko bimana concol makko ngol seekike si o waɗi istighfar ko seeki ko ñawtike
jakasi aaden no wadde bakkatu tum o ala tuubude o ala wadde istighfar haray o doloke makko l'islam on ɗon on tigi tigi on o yeebike yalla dande e musidɓe julɓe tedduɓe idan ibnul qayyim rahimahullah o maaki min a'zami asbabi diqi allo assalamu aleykum assalamu aleykum wa aleykum salam tullah min yara hito ngo ngala nanade nani istighfar Naam. min hito ngo ta kupi Okay, min do nande de se. Okay. min hito mabbe ngo hari kupi ne ngala nande moƴƴa. Okay, mi signala be do. Be yalti goy kalini ga. No, okay, no gasa be natte. Naam. no jeeya e nafooreji oɗo istighfar saben hari on fami kupi hari allah modiɓe honɗum wonde o yaafotoɓe eni neɗɗo ko moƴƴere ko tañƴini kon ko si tawi allah yaafike mo goy ko tigi noon moƴƴi wo ko gandiɗi wo feere ala si allah yaafakimo o mara daɗirgal oɗo wayi si ɓe wi wo man nuqisha uziba kala fense nanaɗo tawi allah yaafanakimo fof tawi ko be détaillé kuuɗe makko ɗen ko waɗi kon e nder gurdam makko fuu haray on ɗon on ko karango daɗirta ko ɗum waɗi oɗo istighfar ko jeeya ɗum e sababeji yaafanede hara goɗɗi ɗin allah dartanalima ɗum allah yaafo tum o wiya mi yaafanimake ma ɗum ɗon mi ala fense nade ala ka détaillede allah subhanahu wa taala o wi en ka qur'an wa inni la ghaffarun liman taba wa idan allah subhanahu wa taala o wi ko yaafotoɗo wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada allah wi ko yaafotoɗo ɗuɗuɗo yaafagol kono ko hombo ɗum no jogii sarti no ton sarti arano on at tawba ko wonande on tuubuɗo o tigi yaafotake ni tun o tuubaali jamais e kadi si o tigi acci ha o maayi ma may nden aranimo hara e tuubu buye laawike idan ko yoti tuubu ko yoti tinno kono no won tuubu buye on ko honɗum ko piiji tati ko ya accutu konko wonɗa wadde siko jeenowo o accita jeeno siko yarowo beere o accita yargol beere siko ñaamowo drogue ma yeeyowo drogue o accita ɗum siko wujjowo o accita wujjugol siko ño'owo yimɓe o accita ño'ugol siko tooñowo o accita tooñugol kala noon e boneji ɗin fof ko ya accutu ko ɗum woni condition arano on e tuubu buye ko ya terto ɗum few débarassoɗa e mum accita few ɗum woni aranon ɗum ko ɗum woni so Allah wi liman taaba ko wonande on tuubuɗo so a acciti noon hande kadi nin sa honno waɗanɗa ko wannoɗa kon nin sa fela hoorema e jaka waɗatano ɗum tammun ɗum ƴetta décision ferme ƴettana Allah décision ƴettana Allah ahadi ɗum ɗon on a waɗitata faniiɗa wuuri ko ɗum woni tuubu buye accutugol ngol e ninsugol ngol e deesidugol wattata ko ɗum woni tuubu buye ɗum Allah wi illa liman taaba ay liman taaba ko wonande on tuubuɗo sarti arano on noon sarti ɗimmo on wa amana tawa ko gomɗinɗo naam tawa himo gomɗini iɗen anndi gomɗinal ngal mari tugaale ko wiyete kon al imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khayrihi wa sharrihi ko ɗum woni iman gomɗingol Allah e malaikaɓe makko ɓen e defte makko ɗen e nelaɓe ɓen e ñalande lahara e koddoruye tawa himo gomɗin ɗiɗo fof himo jaɓi on summa tada refti o feewi yani o jokki laawol peewal
o acci laawol oñaare tawa hannde kadi ko laawol peewal woni haaju makko ko yimɓe feewɓe ɓen ko ɓen ɗon o wondi e mum ko ɗum ɗon woni tigi tigi ko ɗaɓɓi kon ɗiɗo si timmirimo Allah subhanahu wa ta'ala yaafotomo naam ko ɗum woni haray o heɓi inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada ɓe wi kala golluɗo ko boni Allah subhanahu wa ta'ala fodi wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidi llaha ghafuran rahima si tawi goɗɗo golli ko boni ma o tooñi hoore makko tooñugol hoore mum ko gotum kañum e gollugol ko boni kala ko bone ko waɗɗa ando a tooñi hoore makko mo yari beere o tooñi hoore makko mo waɗi jeeno o tooñi hoore makko mo wujji o tooñi hoore makko mo kansi o tooñi hoore makko fi honɗum sabu conséquence ɗen golle ɗe waɗɗa ɗon koye hoore ma yantata andi ko hoore ma tooñuɗa ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi nokku goo wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun Allah wi minen min tooñamen de ɓe tooñatamen ko hoore maɓɓe ɓe on tooñude sabu waɗugol ɗin bakkatuji sabu tallal lakke bakkatuji ɗin koye hoore maɓɓe yantoyta Allah wi kala tooñuɗo hoore mum kono ɓawto o tooñi hoore makko tooñugol hoore makko ngol ko waɗugol bakkato on o waɗi istighfar bi mana o wi astaghfirullah Allah wi o taway Allah ko yaafotoɗo yurmeteɗo o taway Allah ko yaafotoɗo yurmeteɗo ari hadis abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala inna ash-shaytan qala وعزتك يا رب لا أبره أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني نلا صلى الله عليه وسلم ماكي أو حديث أبو سعيد الخدري radiyallahu anhu wondema seytane yeeti Allah o wi Allah joomi an mi wondiri mangoral mangal yo joomi an ko kanko seytane on yewtude ɗum ɗo seytane wondiri o wi Allah mi wondiri mangoral mangal mi seerata ko ɗum woni mi accata miɗo sowon sina miɗo ooña jiyaaɓe ma ɓen kala kaɓe fokkitelni waɗugol ko moƴƴi mi décourage ɓe kala kaɓe fokkiti waɗugol ko boni mi encourage ɓe mi waɗa ɗum fanni wonkiji maɓɓe ɗin no ka nder ɓalli maɓɓe seytane wi ɗum o wi ɗum Allah subhanahu wa ta'ala jaabimo kanko jomiraɗo tabaraka wa ta'ala wi wa izzati mi wondiri mangoral angal wa jalali wa izzati mi wondiri teddungal angal wa jalali e mangoral angal la azalu aghfiru lahum min kadi mi seeratami ɗo yaafanoɓe mi accata yaafanagolɓe si a ooñiɓe a encourage ɓe waɗugol bone a seerali hiɗa ooñaɓe min kadi mi seeratami ɗo yaafanoɓe mastaghfaruni fannihiɓe waddelan istighfar ko ɗum woni fannihiɓe wiide astaghfirullah min kadi mi seeratami ɗo yaafoɓe musidɓe julɓe tedduɓe ɗuɗɗinen oɗo istighfar ko ɗum waɗi sikaramo koɓɓe ɓe maaki man lazima al istighfara man lazima wiɗen al istighfar sababun li sa'ati rizqi oɗo waɗugol astaghfirullah no wonana neɗɗo sababe yaajugol arsike wa nuzulil matar e jippagol toɓo wa kasaratul mal e ɗuɗugol jawdi Allah subhanahu wa ta'ala wi'en ka Qur'an innahu kana ghaffara ko ɗum waɗata gogo o yaafoton ɗum ɗon ko bénéfice janonon kanko ko yaafotoɗo wona ɗum ɗon tun
yursili sama alaykum midraran o udditana on asama on ndiyan ɗan saaƴa toɓo ɗuɗugo heɓon no waɗoro remruji e tutateriji e ko nandi mum wona ɗum ɗon tun wa yumdidukum bi amwalin wa banin o ɓeydana on jawle ɗo o wi amwalin bimana jawle andi ɗo o wiyali mal ko jawle o wi o ɓeydana on jawle e ɓiɓɓe ɗiɗo piiji fof koko bani adama yiɗi neɗɗo fof no yiɗi heɓgol ɗiɗo piiji jantaɗi ɗo wa yaj'al lakum anhara o waɗana on canɗi ɗino ila ka tawete ndiyam moƴƴatno e mum nam annabi hud o wi'anno yimɓe makko ɓen wa ya qawmi istagfiru rabbakum summa tubu ilayhi yursili sama alaykum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin annabi hud allah subhanahu wa ta'ala no jantano en ɗo ɓissa makko kanko e yimɓe makko ɓen ko waajinoɓe o wi hey kono yo yimɓe an insine ko ɗum woni wiye astahfirullah insine ka joomi mon tuubon ruttoɗon ka makko o udditana on asama on ndiyan ɗan saaƴa e o ɓeyda on doole e bimana waɗugol istigfar ɓeydanay goɗɗo doole siko aaden gooto allah ɓeydanaymo doole siko leñol allah ɓeydanayɓe doole siko leydi allah ɓeydanayɓe doole siko mofte si ɓe ɗuuɗi e mum allah ɓeydanayɓe doole yazidkum quwwatan ila quwwatikum o ɓeydana on doole e hoore doole mon ko marɗon kon o ɓeydana on idan ɓay noon on anndi ɗum on haana huccutude wayiwa si tawi mo waɗaali ɗum mo waɗaali istigfar kana min almujrimin haray o jeyama e bomɓe ɓen al istigfar sababun li tafriji lhumumi walkurubat oɗo istigfar musidɓe julɓe tedduɓe o wonay sabu yolɗinangol yimɓe ɓen ɓe iwa e maapaji e andeji e sattendeji ittama e ibnu abbas radiallahu anhuma o maaki wonelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man lazima al istigfara ja'ala allahu lahu min kulli diqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haysu la yahtasib womo duumike e waɗgol istigfar allah subhanahu wa taala waɗanaymo e kala ɓittende nde o ɓitti e mum allah waɗanaymo yaltirgal o waɗanamo e kala ande e maapa ko o jogii yolɗeende o arsikamo ka o sikkataano o arsikamo nokku ka o sikkataano ko ɗo o heɓata arsike yaajuɗo wono oɗo arsike musidɓe julɓe tedduɓe oɗo istigfar ko sababe wonano neɗɗo sabu daɗugol lette aduna wo lahara wo allah subhanahu wa taala wiyen wama kana allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun idan allah subhanahu wa taala wiyen ɗo allah laataaki himo letta allah wona lettowo ɓen ɓe wonduɗa e mum yo nelaaɗo no wondi e julɓe ɓen allah lettaɓe o woye o jippina lette maɓɓe o woye honɗum kadi ɓen ɓe no insino ɓe duumi e insinagol astahfirullah allah wi ɓen kadi o lettataɓe ko bimana aduna wo lahara wo yo allah subhanahu wa taala dando en lette o tabintinana en e ɗoftare e yankinare e peewal haray en darto ɗo si tawi woni lande no toon yiltitoɗen e ɗum ɗon haray en jarni musidɓe men heɗitiɓe ɓen nokku kala ka ɓe woni e wonɓe en yuɓɓidirande masiŋji ɗin en torki allah subhanahu wa taala yo waɗanɓe ɗum ka mandakke moƴƴo ñande en wawana hoore men wa akhiru da'wana
أن الحمد لله رب العالمين. نعم أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. haray usaden aray albarka men weltanike on min tori Allah yo Allah waɗa on ɗum ɗo ka mandake moƴƴe ɓeyda kadi iya on e barki king e doole ɗen e ƴembe ɗen e fof e muɗum yaññaaki ɗum mbakata haɓɓo masiboji wurna geɗal ɓe ɓen londinana e geɗal ɓe ɓen ɓantuɓe dina kan nodda e o dawa ɗo tawayɓe ko jemma ɓe mawɓe muɗum e moƴƴineji ɗin fof haray auditeur ɓen kadi e weltanike haray ɗen toro yaafuye perturbation on ɓayɗen anndi naye yewtu haa wirtitoɗen kono en anndi mo fewndoɗen ɗo ni haray alhamdulillah rabbil alamina en tolni wende yo Allah newnan e yeññana en kadi enen kadi ɓuttu ngun e amina waɗana en leydi meɗen ndin sifa leydi ɓurɗe hettade aduna haray joni hajja en si tawi lande no toon ay darane en ɗon de weɓe karama ko meɗen assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Namu sayare albarka on jarama yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗan on ko manda kemo ñande woni jawde e ɓiɗɗo nafata yo Allah subhanahu wa ta'ala amin en kadi wawgol nde ɗo yewtere ƴetta ko ɓuuri e moƴƴude ko yo Allah newnan julɓe amin ɗonɗo ɗo eɗen hattojini ɗum ɗo moƴƴa kowona seeɗa hara ala on yiɓon moƴƴude amin darde ɗo sayara woɓɓe no mari lande e ɓeru townuɓe bisimillah udditana e ɓen ɗon haray min wawa on accitude inchallah awa inchallah musidɓe julɓe tedduɓe haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kadi haray no gelorɗen noon haray ko yewtere nden ko ɗo woni hattude inchallahu kono haray kala marɗo landal no wawi wadde star 61 ko ɗum woni sal 61 haray oustaz en jabano e mbiro ko Allah subhanahu wa ta'ala on newinani ɓe ara ɗumen yaafino kadi fota hannde haray ɗuma réseau on haray o kelɗa moƴƴa kono no min ennirta noon sukan kadi haray kala natuɗo ɗo tawa famali moƴƴo ɓay harano yahude aussi no wawi yiltitade ka youtube lawol ɓaw haray kala bayanaji ɗiɗi ɗin ɗo ɓe ɗi nattete kadi ka youtube haray kadi facebook ko kadi haray live no toon haray ɗon kadi no wawa no wawi yiltitade ɗon kadi ɓe isnillah haray faalaɓe lande ɓe no wawi wadde star 61 inchallah mi udditana ɗo goto waɗ ɗon fene ɓe maketeɓe ɗo Mouhammadou nam musidɓe julɓe haray faalaɗo landal woni wawi wadde star 61 ɓe maketeɓe ɗo Mouhamadou Alpha Ba assalamu aleykum. wa aleykum assalam wa rahmatullah assalamu aleykum. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. nala toon alhamdulillah miɗo faala on landade ɗo landal bisimillah ko jajirawan wadde ɗo e muudi mum konngol kanko ɓe diskidi seeɗa hoyni jajan yo yaw Fuuta kono tawi mo fembanimo neeɓano inni noon o wata yaade Fuuta fewndo ɗo boobon janɗan taw fi jangol ngol so tampinemo ɓe diskiti noon seeɗa ha o inni o wattimo nene makko woni noon yo yaltuka galle to wosi tawi ɗum ɗo woni haray dewgal ngal goni hakkunde maɓɓe so faminike awa ɗon si gorko wi ɓeygu mi wattima nene an haray ɗum ɗon tihar wiyete wona talaq bimana wona cergal o nandindi o nandindi ɓeygu makko e yumma makko tawi noon wawa wonde ɓeygu makko wawa wonde yumma makko Allah taala o parli kala waɗɗo ɗum kaffara aray no waɗɗimo kaffara anda si tawi ɗum ɗon no newi haray ko horugol o tawi o hooray lebbi ɗiɗi jokkodirɗi o hoorata tawi ko marɗo ganto horugol sabu angal cellal ara kadi o naawigol tun
no nawni nawna hoy toso koy ko si tawi ara docteur ɓe ɓen no tabintini wonde o ɗo wata orude on tuma o ñammina e miskinoɓe 60 ɗum koko adi o kafudude e sonnajo on mbaldi kono ɗum ɗon yaltina sonnajo on ka galle ton riwa kadi sonnajo on ko o hanuɗomo dépense ude o hanuɗomo fawtade o honnamo ko woni tum ɓe ɓaɗodirta e mbaldi ha tuma o waɗi on kaffara ɗon o jarama awditande ɗo kadi e kalaɓe wadde ɓe waɗi par fiction inchallah ɓe makateɓe ɗo Ibrahima Siri assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu a fi tan seeɗa ɗon e jam alhamdulillah are Allah hokko baraji Allah waɗa on kam andake mon ɗo wona hoore mon ani kadi faamina ko mako ɗon ɗo ko ara mi mari lanɗo total komi landoto yani ko du'a on ɗo ka hisnu muslim حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أريد إني لا وانا مويدي problem وانا في كاسو ومو تكندي ودي on ɗon haray no tangina ko Allah subhanahu wa ta'ala on ko newinta naam kare ko ngallandal ɗo mi mari landade on du'a ɗon wona fi hay kaso tum kala sattende ɓittende en heɓi so ɗuɗɗi on hasbi allahu wa ni'mal wakil somo wawi hattude ɗon mo wawi raɓɓinorde ɗon tun ma ɗum hasbi allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim no wirɗon ni ɗuɗɗingol on no hani wonande neɗɗo sattiraɗo ma jogaɗo e ko nandi mum hasbunallah ko konngol teddugol ko ngol annabi ibrahima wowluno fewndo ɓe bugaka yiite ko ngol ɓe wowluno eywa aray ko konngol himmugol musidɓe julɓe tedduɓe ko wona noon kadi wi'ugol la hawla wala quwwata illa billah ngol kadi ko konngol neɗɗo sino jogii probléme ma mo jogii ande ma mo jogii ɓittende ɗuɗɗingol la hawla wala quwwata illa billah ko jeeya ɗum e sababeji faraj yani yolɗende ko wano noon kadi ɗuɗɗingol wigol la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin ɗum ɗon kadi woti ɗuɗɗina ɗum moƴƴa wano yimɓe wonɓe aventurier e leyɗele ka piiji probléme ji no satti ko nandi e mum ma ɗum ka yinɗi leyɗele ka woni tawete ko dictature toñeji ɗin no ɗuuɗi e ko nandi e mum ma sattendeji e basal e miskinoyagal e ko nandi e mum no tabiti wonde imam ahmad sanga ko ɓe nangano lanɗo nangi ɓe letti ɓe ha ɓe waɗi ñalande fi wargol imam ahmad ɓayɓe imam ahmad no yahde programme fi warede o ɓe ƴewde ka escalier ji ɓe jangude ɓe wolde o la hawla wala quwwata illa billah ɓayɓe naati ɓe tawoyi lanɗo on immi jaɓɓi ɓe hiwrodiri e maɓɓe ɓe yewti ɗon seeɗa o annili décision wargol imam ahmad on ɓay woni neeɓi toyi taalibaɓe landi ɓe enni imam ari fewndo ƴawoton ka escalier ji meɗen yiide toni mon ɗin no memmino hari ɗon wolde goɗɗum ko on wonno ɗon wolde ɓe maaki hari mi wayoni la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah haray ɗiɗo konnguɗi ko piiji konnguɗi moƴƴi ɗo fof ko naatu ɗum e jantagol allah subhanahu wa taala e ko yewtuɗen fii mum oɗo al istighfar julɗo yo ɗuɗɗin ɗum ɓay ɗum ɗon kutatamo hay hunde bonnatamo golle tardintamo e yaadu makko mo wawi wolde ɗum himo yahorde mo wawi wolde ɗum himo gollorde mo wawi wolde ɗum e nokkeli ɗuɗuɗi ka tawete ko nokkeli ka inde allah subhanahu wa taala jantete naam haray yaafo ɗon haray tori on duwa moƴƴat mawɓe an ɗon andi kamen laggine probléme ji ɗin toon haray hiɓe bagga toon donc ɓe joga haray si on duwa tori julɓe ɓen fof hettoro jam ƴere inchallah en waɗay ɗum allah jam min torki allah subhanahu wa taala allah jonnutoɓe hoore maɓɓe kala nangaɓe kala jogaɓe e hoore tooñe en torki allah subhanahu wa taala allah jonnutoɓe hoore maɓɓe waɗanaɓe ɗum monɗe ɗum bakkatuji tooñoɓɓen kadi yo allah ittuɓe e tooñugol
yalla fewnuɓe tawi o fewnataɓe en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗuɓe ko ɓe lorrata julɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala ittu doole e jontoño e juuɗe toñoɓe nam assalamu aleykum warahmatullah dokku baraji hajjani on albarka nan weltana moƴƴo noon dokku baraji assalamu aleykum warahmatullah jazakallah arama albarka ɓe nam haray ɓe no falaɗo wadde question no wawi wadde star 61 haray ɗo yo woɓɓe waɗɗo sage haray tagatago kadi no accinelal ɗo ni won wo haray ko telemaka du'aji ɗo woni aɗo hara tagata iwaka men joni araga o wona hara ko ga o woni wona noon ha o hewta o resa haray bappira e makko malum mi andas ko bappa mako ben mawɗo makko ɗo nodda mo inna ko be o yaha o resa ɓiɗɗo maɓɓe noon kanko o faalaka resete ɗon kadi faalaka kono ɓe o jiida o be ɗon tun kan kadi tawa noon o faalaka joni noon o ɓiɗo makko wonɓe ɓen toon noddimo ga innin wo nani ɓeeno yewta yoɓe noddutumo o yaha ara yoɓe noddutumo noon ɗe nganndin ɗon ko sirku wo joni noon haray mo huli moƴƴa noon wo ko on ɗum o duwa waɗude ko ɗum wasiotoɗonmo e ɗum ɗon ara ɓiɗo makko ɗon hiɓe noddamo tun ɓe wulla donc aray ko ɗum wasiotoɗonmo e tawi ɗuga hara ngannda fof ko hara noon par ce que si yinnama noddutugol haray kanko mo tañƴini woni en ɗo haray woni sirkoɓe ko honno si wata hitorɓe ko on ɗum wasioto ɗum ɗon nam haray kiɗe nganndintina tawa ko adi kon forcegol ngol gasa dagaki ka l'islam few wona suka on forcete wona jiwo on sella few ñande go goɗɗo okkitirno jiwo mum e tawi ko okkitiral dewgal famille no ɓe wiri ɗo ni ɓiɗɗo ko to makko e jiwo on yiiɗa ɓay woni ɓe waɗi dewgal ngal jiwo yehi ka nelaɗo wullitoyi nelaɗo nelani ben jiwo on ɓe maki ko an okkitiri o ka o yiiɗa o wi ɓe maki mi helay dewgal ngal yehi ha so jiwo on tawi nelaɗo koye soobe woni ɓe décidi anilugol ngal few par ce que force atake ka l'islam on tuma jiwo on ɓay tawi o faalaka soyinde gikke ben makko ɗen o wi nelaɗo acce ɗon hay son helali dewgal ngal kono noon komi waɗiri ɗum ɗo ko yo baabiraɓɓen andu menen kadi jiwɓe ɓen menen ɓiɓɓe ɓen meɗen mari haqqe diisondirede fi dewle amen ɗen nelaɗo accingal ɗon ɗum ɗon ko be o tigi diisondire ko be o newna ko hikkiti ɗon kon fi o affaire nodditugol sikki ala si ɗum ko shirque on ko wiyata nodditugol ma lampagol kaari no noddita ma kaari no lampa ma kaari no ñoƴƴina ma no waɗa ɗum ɗo ɗin ɗon noneji façon ji fof ko shirque kadi wona sirku tosoko noon ɗin ɗon fof ko sirku njano wiyete kon a sirkul akbar a sirkul akbar sirku njano on ko yaltinowo e diina goy mo waɗi ɗum ara o yalti diina sawa an noon mo andi ma o anda idan haray kanko ko honɗum waɗɗimo kanko ko wota o sirku few wota sattu ha o waɗa sirku wota sattu ha kadi o hoolo ɗum bal ɗum koko fennete ɓay ko fenande o duumo e janngugol askar ji ɗin no ka hisnul muslim askaru sabah wal masa o janga ɗum e askaru nawm o duumo e janngugol ɗin nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maki mo jangi ayatal kursi bimbi allah itta e malaikaɓe ɗiɗo ko aynamo ha kikiɗe so jangi ɗum kikiɗe allah itta e malaikaɓe ko aynamo ha bimbi si malaika no ayni goɗɗo nodditol nangatamo konko ɓe nodditata wallahi nangatama naɓatama few kotoma falɗa yaade o yaha ɓe watama nabude few par ce que on nodditugol ko jinnaji ɗin ɓe woni imminde ɗi arane ɗi ara ɗi naata ka ɓernde ma par ce que nelaɗo maki inna cheytan yajri min ibne adam majra dam cheytane naata e neɗɗo doga ka nder ɓanndu makko toon wono ƴiiƴan ɗan woni dogirde noon e nder ɓanndu ndun wono ƴiiƴan ma ɗan woni jindirde noon ka nder ɓanndu ma ko noon cheytane no waawi jindirde noon ka nder ɓanndu ma o yaha ka ɓernde ma o yaha ka ngaandi ma o yaha ka nokkil ɗin fof
idan ko ɗin ɓe imminta yo arane donc miijine ɗum fewtina e fii hootugol ko ɗum woni on konko nan toon nodditugol ina wonde ko goɗɗum jooni noon si tawi hiɗa laaɓi hiɗa jogitii diina kan hiɗa janngude askaruji ɗin hiɗa janngude qur'an hiɗa wondi e salligi hiɗa jokki hiɗa duumi e dewe ɗen e waktuuji ɗin e ko nanndi e mum ina assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ustad assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh na alaa toon alhamdulillah no golle ɗen awa naam ko landal gootal mi jogii ɗo fii ka julde eyi minen kamin wontiri gaga leyɗe tubakoɓe ga mi yiyay ɓe almami ɓe asiyati ko pakistani bangalade wano ɓe ni mi yiyay siɓe julni ha ɓe gayni julde nde siɓe salmini nano he ñaamo salamu aleykum ade ide astahfirullah ɓe wiyay ɗon allahu akbar on tuma noon ɓe continue astahfirullah mi an ko ɗon woni mi famani min humpa fi ɗum ɗon mi annda si landal ngal faminike sikke ɗuma honno réseau hannde lagine kamen ɗuman naati moƴƴa nde kay fa tabarikallah toon nani ka ɓe yaltiga sikki ɓe yalti e joni habboɗen ɓe seeɗa ɓe yalti ka ligne ala basi so ɓe arta joni inchallah ɓe salmini ɓe wiyay taw allahu akbar si ɓe wiya noon astahfirullah haray ko tabiti kon immorde ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ka julde si ɓe salmini ko ɓe makayno astahfirullah 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 laaɓi tati ko ɗum tabiti mi yiyaali nokku ka windima karama koɓɓe no wowla wondema si nelaaɗo salmini ɓe makay kadi allahu akbar ɓaawa ɓe salmini fiyonnu allahu akbar ɗum ɗon ko bida hay si kamɓe ɓe wooli ɗum oti kañum ta wolu ɗum nam awa on jarama albarka joni ara ɓe wawi hattude ɓe ustajo inchallah hannde awa inchallah hajjay on jarama sirki allah subahana wa taala e allah usaji ɗo nande men usajo en ɓeyda polgal e newende e radio on e kippuɓe radio on o waɗa barki e golle ɗen o waɗa ɗum ihlas o newnana en tawa kala ko on ɗen wadde kon ko allah subahana wa taala on ɗen wa na musidɓe julɓe ara ɗo men yaafini nani haray ko ligne on lagine hannde woni no perturbe moƴƴa no kono hannde en hatte ɗo inchallah ɓay ligne sase on no kuppuɗe an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh saya moyde albarka boyi haray min salmini ɓe guure nden fof ton haray inchallah haray ɗo men habbiti on kadi e haray ko saɗi ko tooli moɗon bisimillahi nani jarama albarka boy no kup e nam haray usaji en cikkiɗe ala en nande kono haray joni inchallah haray en hatta ɗo hannde na usaji min ligne mo gon no kuppude moƴƴa nde yewtude kono haray wallahi no kuppude sono no kuppude nanda no kuppude ɓay min nanata ha neeɓa après ara ɗum ɗum weltike fota wona seeɗa awa gasi minen kadi min jarni o haray inchallah min darayno ɓeɗen nden amina min darayno sentoro ara ɗon da ara e toroto Allah ara ligne on no ɓuri laaɓude ni nani inchallah e na musidɓe julɓe tedduɓe ara yaafini moƴƴa noon e haray en hattay ɗo hannde inchallah ha yontere hannde si joni yontere hannde jaaɓi haray en daarayno wattiren programme go enen ustage en ɗo hara ndeññande e daaren so Allah subahana taala on newina e ligne on ɓeyda e tabutude ɓuri ni e sabu haray ko yewtere wondude e nafoore mouradu moƴƴi woni ko ɓe waɗani en ɗo kono ligne on no kuppude moƴƴa inchallahu haray en daaray no ɓe hettoroy woɓi binillah laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal